vamos a mostrar agora como se realiza un correcto lavado de mans. Vale? Vamos. Para iso vamos a precisar ben agua con sabón, solución hidroalcohólica e algún material desbotable para secar as mans. Tocamos man con man, espacios interdigitais, o sea, entre os dedos, a parte de arriba. Continuamos con nudillos, man sobre man, despois as semas dos dedos, unha man e outra man, continuamos cos pulgares e rematamos cas muñecas. Unha vez intentamos tocar o menos posible, vamos, escorremos e finalmente secamos e desbotamos.